Alus manis inggih nemangkin malih ceritayang minokadi desang Brahmanu keling marasyo teng kejut tumuling raris mau bawos minokadi ajin idone akan bapun rian tukanda kating pelapan ngayu wakti minokadi bebawos ajin ide sang Brahmanu keling nah cening sang Brahmanu keling ibu syarat bapa ngarawuh kewalu ane jani mulu ade syarat ajine teke lantas mai makin ada ana buku idewo cening ada bawas reng idewang buino mulu aji syarat bakal mau sang parindikan tuh kekeranone aji milah taler ngererak rakan ceninge cening Brahmanu keling iya sang Prabu nengagungin jagat Bali ane kapor tamu ningayang bapu kapining dewa cening wanta iri kering jagat Bali ane pinake naturatu nyentuh elingan cening nering gel-gel urang kerana jimbar jagat Bali ini tukang sing dewa paling pemekas iri kering jagat gel-gel minokadi paumon bapu kapining ceningane jani dalam waktu renggeng nami kerana wenten minokadi aran sane kebawos dalam watu renggong nak tuh jani becikang idewo mirengang pinaku bawos ajine kapining idewo dang yang nilar bagawan sane kaping kalih besenang ngaji kapining dewa pemekas arane punika wanta sangyang nilardu do taler elingan ingetang pesan cening karya eke dasuludra
mano jagat gel-gel yang mulu mesandingan iri goreng besake cening berak mano keling dewo semeton dewo ne maka kalih punika ayat nangun yatnyo agung yatnyo eko asoludro cening janing utus babang uduh cening Brahman keling dewo ne jamni pekon bapu ada ana buku cening wang sido rauk majeng ring jagat bali duipo kitu kesujatian syarat bapune nya kesia karya maring baling wiwitan mulus sesemetonan idone wantah cening ane parasido taler nyarengin ngerauhin nyak siang minokadi karyo agung punika cening sieda manggo labda karya apang sido maka sami jalaran rahayu rahajeng pemargin karyone pemekas idewo taler nyarengin nyak siang parindikan pemargin upacara karyo itu cening were cening masa matan ring rapati apan mulo cening ane parasido baca ngenterang yahnyo saneda kading ageng duh ening berak manuk keling dewo saksiang taler ring sesemetonan dewo ne iri kuring jagat balining ida tos brahmana Geranu ragan ceninge taler mulutos ning Brahmana jati tuh kejalaran maka sami indik umargin yatnyo ning kuring jagat bali dwipo pangsidu taler cening tatas wewet saking jagat jawi geranu sesemetonan diwune pemekas rakan ceninge iri kuring jagat bali wit sangkaning iriki ring jagat jawi pemekas maka kalih punika cening Putan empun kepakisanan wantah dalam watu renggong taler sesemetonan dewone dangi angni lardo wantah minokadi pudun itu yang kepakisan cening